Eshushta Wanapchi Watokawile Kul, Yembicham Hahawil Jesucristo. Ococoye Banto Junyalis Puerta, Yutol Acham Hahawil Mash Aloni, Ayur Junyalis Puerta Ches Okishicham, Abay San Mateo, y capítulo 7, y un verso 13, Chiabneubay. Un verso 14, Shikahti, Junyalis puerta. Ayul Junyalis puerta ches oki shicham, Yutol ay Junsha puerta miman sat, Kash miman kapar sat beal, Palta abay ay banil chi apni humbetu, Kashiwil anima chitohyul. Apa shum puerta yalis satushin, Yalis kapar sat beal, Yutushan haiwan hepchi tohyul, palta atun juntu chi apni bay, inale. Eswista juana, Junyalis puerta. Ayul Junyalis puerta ches okishi chamkahawil. Yutol ay hunsa puerta miman sat, kasmiman kapar sat beal, palta abay ay banil, chi apni humbetu. Eswista juana, ayul Junyalis puerta ches okishi chamkahawil. Set shun hokta na elokta tulanan konto yul Junyalis be. Set shun hokta na elok talanan konto kan yul Junyalis kaparsat beal. Yutusan haiwan hepchito yul. Palta atun juntuchi apni baikina leshi chamkahawil. Eswista juana, apa shun puerta yalis sat tu sin shicham. Yalis kaparsat beal yuhtu san haiwan hepchito yul. Palta atu juntu chi apni bay inal. Eswista juana. Yo walis ko behkan hun chichong kulal. Yo walis ko behkan hun bahwal. Kam chihe ko bahon el huno het animal eswista juana. Kam kaschihe halen owal yeto huno hushtag ma yeto huno hanab. Yuhtol Amchi chakul komam Dios, aibchi yak owal, maibchi ais chichong kulal, aibchi bahwahi, oktok kane bayhun miman yailal. Kas miman kaparsat beal si chamkahawil palta abaik aibanil si apni kumbetu, kasiwil anima chitohyul. Respuesta juana, yo walis ko behkan an, yo walis ko behkan hunsan Shishok aneh, Munsan kamchi chakul kumam Dios, Yutol haiwan, Nechanep stok kanyul Junyalis betu, Shicham hawil, Apa shum puerta yalis satu shicham yalis kaparsat beal, Yutusan haiwan hepchito yul, palta atun juntu chi apni baik inal. Respuesta juana. Ahun miman sat beal atu juntu chi un canto baik ay banil. Eswista juana ahun kantin aan maan sigar maan marihuana atu juntu chi con un canto baik hum miman yailal eswista juana. Eswista juana abahwal achichon kulal y kulalil, amaine bail, aluesalil, atun santo chon y un canto bay humim mayay laltu eswista juana. Eswista juana, en televisión manyeto comambios chen, yutol abaitu, civil animal lanan, yunen set man wato, yutol en televisión tu eswista juana. Ahun san novelas. Chitros un terce chun pohlen ay baeb, chitros terce chun yeon ay baeb, ahun san yechele. YouTube man yetos comando se eswista juana. Ahun televisión eswista juana. Atun yechel hunchi yech no, tu eswista juana. Man yetos comandos. YouTube yo walich ko kulchan, un tsibil kano, yo walil
chon trahli by comam Dios es huista juana ajun televisión chi ko tiempo shiwil sab chi ya tiempo by hun chendu pero man yeto comam Dios aib chil hun san fútbol si hun san tol chile futbolista sier tol chil con novela sier ahun san du man yeto comam Dios es huista juana ahun fuego tu ma ahun fútbol tu man yeto comam Dios es huista juana yeton diablo yeton Satanás un fútbol tu yet kaston na hun televisión tu man yeto comam Dios apa sep chi yalok bacher be comam Dios chi koye bialo ni tutun cha predicare bialo ni yul hun televisión tu osha ton el de bae pero man cher be comam Dios yutol abai un versículo 15 tishi akai di chalter o habok naniti Seguil kaleba bayeb chi yalok bacher be Dios yutol ayet o hay ayes kau manso chan ohyut baeb askan kalnel palta titol yok sechi na ke beyin aska wal hunok no ok kau o yutu es wistak swana yo walil chiko kuitan biblia yech hoktane ele maktele yelchiala y maktele blekti yutol aitone blekti es wistak swana yutol siwile blekti yulko tiempo alti seyil kale ba bayeb chi yalok ba chek ba odiosi yutol ayet o hay ayes kau manso chan o yut bayeb askan o kalel palda titol yok se chinao que beyin aska walguno no ok kau o h en televisión man yeto comandos se gusta juan aunque en redes sociales man yeto comandos yo no